Sine. Vreme je. Vojnici! Austrija nam je bez povoda objavila rat. Hoće da nam unište sve što imamo. Da nam porobe otadžbinu. Branit ćemo se do poslednjeg čoveka. Jel to jasno? Jasno! Kako se zoveš? Stevan Jakovljević, profesor biologije. Ovo je još jedna, ali ovaj put da bude više mjesta. Slavine. Stevan, sine, otadžbina je važnija od naših porodica. Razumem. Stanite! Šta to radite? Stanite! Kači konje! Ove dole, brzo! Brzo dole! Kontravibracija.